Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mugire amahoro ya Kristo. Turi kuwa kabiri, tariki 13 z'ukwezi kwa mbere, umwaka wa 2026. Ni umunsi wa 13 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi. Turi ku gice cya 447. Muri kumwe na Fulgence Mutabaruka. Turaganira ku ijambo rivuga ngo urusaku rw'ayo majwi ntiruguteshe intumbero. Urusaku rw'ayo majwi ntiruguteshe intumbero. Abami ba kabiri, igice cya kabiri, umurongo wa 5, haravuga ngo bageze abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye gukuraho sobuja? Arabasubiza ati, ye, ndabizi, ariko nimuceceke. Uyu ni Elisa wabanye na Eliya. Igihe kiragera rero, Eliya yenda gukurwa kuri Elisa, ariko Elisa arabimenya, hanyuma agenda amukurikiye. Ageze hakurya abana b'abahanuzi baravuga ati, ariko uzi ibyabaye? Bati, noneho usigaye uri uwande? Usigaye ubaye hehe? Birakurangiranye, sobuja agiye kugukurwaho. Eliya rero yari umuntu ukomeye cyane, kandi Elisa ari umugaragu wiwe. Aravuga ati, muceceke, ndabizi. Hanyuma nk'uko Eliya yabihishe Elisa, na Elisa abimuhisha yuko atabizi, ariko arakomeza aramukurikirana. Isomo navanyemo ni irihe: abana b'abahanuzi mu rusaku rwabo, mu gukomeza kuvuga bamutangira bati, hagarara tukubwire, birakurangiranye, sobuja aragiye. Yari gukomeza akarangarira muri ibyo ngibyo, akifatikanya nabo, ariko yakomeje intumbero yiwe. Isomo bidusigira ni ibihe: mu buzima duhura na byinshi bidusakuriza. Dusakurizwa n'abantu, dusakurizwa n'inshuti, dusakurizwa n'ubuzima, dusakurizwa n'amajwi y'abadayimoni, dusakurizwa n'ibintu byinshi cyane bishobora kuba byatuma uta intumbero. Ariko komeza utumbere, ntuti intumbero bitewe n'urusaku rw'amajwi menshi gutakaza intumbero yawe. Ukomeje ugasoma hirya rero, Elisa ntiyaje kuviramo aho, yasabye imigabane 2 ku mwuka wa Eliya, kandi uko yakomeje gutumbera yarabihawe. Elisa yakoze ibitangaza birenze ibyo Eliya yakoze. Imana mu ijuru ari nawe, urusaku rw'amajwi y'ibisakuza ntibiguteshe intumbero. Urakoze mwami Imana, akomeje gusenga kwacu. Gira neza mwene data muri byose, kandi umurinde gutera intumbero mu izina rya Yesu. Amina.